Mwiriwe, itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026. Umunsi umwe igihangara cyabwiye umuserebanya kiti, muserebanya rero dore wumenyeranye n'abantu. Njye abantu baraninya iyo njunguje umutwe bibwira ko ngiye kubarya. Reka mfate ubuhanga bwawe ari bwo nkoresha, nambara uruhu rwawe maze nigendere nje kureba intambuko y'abantu. Muserebanya uti, ngaho se fata nawe ugende urebe icyo twakuruhije. Icyakora uramenye ntujye mu inyubako nubone ihiye ngo ukomeze kubamo wibwira ko uruhu rwacu ruraza kukurinda. Nabo barabimenye ngo niko bihoze byokeje umuserebanya, uraza guhiramo nta kabuza. Gihangara kiti, okay, ubwo reka ngende. Niko kugenda kirashogoshera kinjira mu rugo rw'umuntu, maze gihurana nuko urwo rugo inkongi y'umuriro rufashe, maze kiritegereza kiti, ibisi nibyo muserebanya yambwiye. Kizamura umutwe n'igihanga ngo ciki. Nyiruga barakibonye ati kumbe satani yaneni nabimenya, wo kandi bavugaga bya bikoko bya kera zateraga, uranazi ko bitaga inkuba ngisake n'ubuhiringo po mu mutwe wa Gihangara. Gihangara bapfuye atyo yazize iki? Muraho tugiye muri Republika ya Congo. Imirwano ikomeje kuberamo ni nk'iyo nkuru ya muserebanya ndetse na Gihangara. M23 Wazalendo, FARDC ndetse n'abarundi. Ni intambara ikomeje guhindura isura, bamwe bambara ishusho y'abandi bakajya ku imbere ku rugamba, ariko ibiboneka numbwire numbaze ngo byagenze gute. Minembwe hiriwe haraswa na Sukhoi Su-25 za FARDC, ndetse n'amashusho akomeje kwikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ayo mubona imbere yanyu, harimo ari gushyirwa hanze n'abarwanashyaka ba M23 ngo bamagane leta ya Kinshasa kuri kurwa ry'ubwicanyi ndetse irimbura ridasanzwe irimo gukorera Minembwe, ngo nta rukundo FARDC ifitiye abanyamurenge usibye kubica ndetse no kubarimbura burundu. Aya mashusho agaragaza neza ibice bitandukanye byarashweho n'izi Sukhoi. Ndaza kukubwira ngo impamvu y'izi Sukhoi ndetse FARDC ikaba yahawe ubutumwa bututse muri Etat Major nyuma y'ibi bikorwa. Nyuma ariko tukiranga muri Minembwe, indi nkuru yongeye gutungura benshi ni nicyo nayo FARDC nayo yagaragaje. Ubwo ni impande ebyiri zose zagaragaje amashusho. Mu gihe kurande rwa mbere M23 abayiki bagaragaje amashusho y'ibikorwa FARDC ikora ikoresheje Sukhoi S25, utwo mubona ni Sukhoi iri kunya amasasu ikarasa mu bice bituyemo n'abanyamurenge. Ku yindi ruhande FARDC yasohoje amashusho agaragaza M23 uburyo ngijijisha kuri terre ikaza ambulance nk'abibwira ko bajyanye abarwayi kwa muganga, kumba ambulance zuzuyemo za drone kamikaze na drone zigaye bitero, bakajyana ahantu mu gisambu aho bahagurukiza izo drone nk'uko muzibona imbere yanyu, maze bamara kohereza izo drone bakongera gupakira muri ambulance bakigendera. Kujisha FARDC mbere yo kirasa kuri abo basirikari ba M23 batazira u Rwanda, yabanje yatanga ikizibati igaragaza neza cyane yuko ako gace kurwa byo kwaberamo ari kurwa bya kinyeshyamba bibi cyane bitwikiriye imodoka y'urwego rw'ubuvuzi. Ngwiki ndaje nkugaragarize ibyavuzwe kuri iyi modoka mbone gusubira inyuma aho ngaho nango aya mashusho yafatiwe. Sibyo gusa byangoye cyane gukurikirana iby'aya makuru ndetse no kumenya impamvu muzi byabereye Baraka ni muri Kivu, ni musa Kivu Amajyepfo, nuvuga ngo urenze intara ya Kivu Amajyaruguru ukajya muri Kivu Amajyepfo, umanuka muri Maniema, ukarenga Maniema ukajya muri Tanganyika. Ibi kuberayo nakasa mutwe. Baraka habereye iraswa riremereye cyane, humvikana iturika rikomeye. M23 twirwaneho bibari ku mutwe kandi ubwo n'igihugu cy'u Rwanda ntikiburemo, babashinja ko bagabye igitero kiremereye. Oya, ikibazo si igitero kuko ibintu imbere ku rugamba wese ahabo ni mugenzi we ntihamukubita. Ikibazo nuwo bagiye kurasa. Baza ngo ninde? Abadede ngo nibo bagiye kuraswa muri cya cyerekezo. Ndavuze FDNB, ngabo z'igihugu cy'u Burundi zifite ibirindiro biremereye, ngo ibirindiro bidasanzwe zo guhangana na M23 ari naho Lanfol nini yarimo kuva muri iyi minsi. Ibyiza Lanfol sinabikubwiye muri seshize rata. Kandi ubwo nivuga Baraka ukumva piyo cyane, urahita nawe utakara mu mutwe. Hajya mumvisha mubwiye, ndabizi neza wahumvisha yirengagiza. Nakubwiye muri Tanganyika kandi Baraka iri muri Kivu Amajyepfo. Muraho. Hanyuma turakomeza kubigarukaho. Sibyo gusa u Rwanda rwasabye Burundi kuva muri Republika ya Demokarasi ya Congo ngo Burundi bureke kwivanga mu ntambara. Gute Burundi ngo bwivanga mu ntambara muri Republika ya Demokarasi ya Congo? Mukwiye guhagarika bino bikorwa byo kwivanga muri no rugamba. Ni mu gihe ariko nanone ku rundi ruhande ndakubwira ko muri Masisi naho ibintu bikomeje kuba bicane. Mama 23 ikomeje guhanganwa na n'ibisasu biremereye cyane. Ibisasu bidahagarara bituruka ku Wazalendo ndetse no mu FARDC basizoye bagaragaje neza yuko aka gace ka Minembwe mu gihe kari kurasaho na Rubaya ngo agomba kwivanamo ubwice byinshi byegereye Rubaya muri Kivu Amajyaruguru, nkuko ibitero kwa mu Kivu Amajyepfo no muri Kivu Amajyaruguru bya ibitero bidasanzwe
Rubaya barimo kwirebera mu ndorerwamo cyangwa se mu ndeba kure bati turimo kuza turi mu nzira turaje Olingate mugomba kuzasura mu biganza byacu ku baturage mwe tukabagenzura tukakize 23 23 iti oya burya rero umuheto woshye umwambi kandi bitari bujyane Wazalendo FARDC nibashuke ngo mwigwe mugiye kuzafata Rubaya muraza gupfa nk'agashwiriri sibyo gusa ndakubwira ahubwo iri tangazo rya 23 utari kurikiranye ngo umenye neza ijambo rya nyuma M23 yavuze nyimara kuryumva navuze ni okay ubwo noneho icyo benshi batari biteze nk'igiye kuba ku butaka bwa Republika ya Congo utigiki burya inkuru mbamo cyangwa se inkuru igiye kuba mpamo urugamba rweruye rugiye kugira mu bice bitandukanye mutigeze mutekereza itangazo rya 23 riciye akarongo nzewe Rumungu wa Kamanzi Rwanda ngo ikaze ngo tujye muri kuvuga byose ko bizakabaye kamwe ku kandi kuri tele byose tubivemo tumaze kumenya neza niki cyabaye kuri uyu munsi tariki 30 umunsi w'ubwigenge muri Republika ya Demokarasi ya Congo ijambo rya Tshisekedi ryumvishe wumvishe ibyatanga ryofata gumana bukaba nimutaryumvishe riba video yabanjirije ingi uraza gukurikira uko iryo jambo ryari rimeze ryose ko ryakabaye cyangwa se reba aho hejuru ukandeho kwijapimo rya Tshisekedi Chirombo mbaye ikaze tuyane ku musozo nk'ibisanzwe ikaze kuri mwese turebera mwe bikuvugwa iyo urugamba ruhari buri gikorwa cyose kibaye kiba ari kibi ku wagikorewe kaba ari icyaha ku wagikoze uko niko bigenda icyakora umwe yahamije mugenzi we abyina isinzi kuko nyine ntago ari imiteretano n'imirwano koco piku nibyo bibera kuri tero gusa keretse babaye ibiganiro kandi nabwo mu gihe birimo kuba ushobora kureba nawe bakakumena FARDC Wazalendo FDNB Black Order n'abandi bashyize hamwe bakomeje urugamba tugigura muri Kivu Majyepfo Minembwe mu rugamba ruremereye cyane tukomeje guhanganamo na M23 twirwaneho ni mu buryo butangaje cyane FARDC imaze iminsi igaragaza kugota Minembwe uribuka nkubwira yuko ibice bitandukanye bya Minembwe FARDC nyuma ko imaze kubyinjiramo cyangwa se nguni sikije Minembwe Gitavi imisozi ya Sinai ndetse ushaka gufata Ruhinamavi Bidegu Gakenge Mikenge n'ibindi bice by'ingenzi bikikije Minembwe M23 yageza kurwana ngo basubize inyuma bakongera kwisubiza inyuma nayo bwayo ikajya Centre Minembwe ishaka kongera gutekereza icyo yakora FARDC ngo yanze guhita yongera gukora igitero gipanuye kuri M23 ndani mu Minembwe bahereye ku mirongo y'imbere abagaze kuri ya misozi strategique egamiye kuri Minembwe bati iki gikorwa gishobora gite kidukoraho kikatumirira nabi kumbe M23 mu bice by'indani muri Minembwe yarimo gutegura position zidasanzwe ihereye kuri Ruhinamavi ariko no mu cyerekezo kigana muri Kiziba gorekeza muri Gakenge bategura ingabo zabo defenses zo kujya guhangana bikomeye cyane na FARDC ndetse na Wazalendo ku rwego rudasanzwe ni mu gihe kandi bakoreshaga na drone zatukaga inyuma zikaza kurasa kuri position za FARDC kugira ngo FARDC Wazalendo bacinege batekomeza kugenda imbaraga zinjira indani mu Minembwe FARDC nayo imaze kubona yuko bayijagaraje ku rwego rudasanzwe ndetse basa n'abantu bari kwibuza intumbero kwinjira imbere kandi mama 23 iri gutegura imbaraga bateko muzi n'ikindi umucuruzi uhetse amagi yirinda guca mu bisimu kugira ngo amagi adakora naho maze yose akameneka mu gihe 23 natwirwa no gutegura urugamba kuri twebwe what shall we do niki dushobora kuzakora tukababaza bati reka dukoresha imbaraga zacu ubwenge bwacu ndetse n'ikirere dukoresha indege zacu z'indwanyi bagiye kurasa muri position zimwe 23 ahari ibirindo za M23 hari ibikoresho bya 23 nitumara kubaca intege bakabira nko babaye kwa casualty bitewe nuko imbaraga za gisirikare zihangutse tuzinjira gitwari dufate Minembwe yose ikindi batungurwa no kubona mu gice giturutse muri Musonjo hari abasikari itsinda rya M23 yageze riturutse ruguru bibaje uburyo ryahageze birabashobera batirira kujya turira neza no kwanza twakoresha ikirere batira turakoresha drone batioya drone igira imbaraga nkeya ugereranije na Sukhoi drone iraza kica abasirikari yenda no dukoresha tumwe na tumwe ariko ibiri munsi y'ubutaka mu ndaki ntabwo bashobora gupfa kubirimbura kandi M23 muri position zabo akenshi bira munsi y'ubutaka mu ndaki bategereje gusa ngo aduyi aze maze ubundi amutega igico bamurase bamuhonyore
FARDC nibwo bwagurutsa Sukhoi Su-25 ngo bongere bakora ibitero muri Minembwe. Aya mashusho mubona yakwirakijwe kuri rezo sociaux, ntekeza ko nawe ushobora ko ari wayabonye, agaragaza iyi Sukhoi igenda imanura ibisasu cyangwa se bita kunya masasu kwa Sukhoi mu zerekezo birimo M23, nubwo M23 n'abayishyikiye bavuga yuko ibyo bisasu byinshi byagiyebwa ku ngo z'abasivili muri Minembwe. Ariko Misi yashize uwitwa Maître Moise Nyarugabo yiragaragaje neza yuko izi Sukhoi ngo target zabo kwa rukurimbura ubiko bwa gisirikare bwa M23 nk'ubwize kubera kuri Gitavi. N'uyu munsi FARDC bisa nari bwo buryo ngiye kugarukamo, kandi ko kavuga ngo birinica abasivile. Tuvuge nimba agace ka Minembwe ahenshi atuwe cyangwa se ari imihana y'abaturage, position za M23 tukaba wenda ziri mu metero bike cyane tutse abaturage batuye. Biba bishoboka cyane ko za fragment cyangwa se iturika rihambaye ry'ibi bitero ry'ibisasu biterwa na za Sukhoi babikomeye cyane byinjira munsi y'ubutaka muri metero zirenze 5, bishobora kugira ingaruka cyane ku nzu zituye hafi ya hari ibirindiro za M23 muri metero bike cyane cyangwa se muri metero nkeya. Ikongera gushimangira cyane uburyo igihombo nyirizina kigera ku basivili ndetse n'urupfu rwabageraho byange bikunde cyangwa se yenda n'inkomere. Gusa FARDC ikavuga yuko ngo nayo nta yandi mahitamo ifite, kuko twirwaneho yiyemeje ko umutwe w'iterabwoba ufatanije na M23 ngitakira umutwe wo kurinda abasivili imitwe y'inyeshyamba, ahubwo baye umutwe wo kurwanya leta ya Kinshasa. Ubwo nyine nitega agahanga nkamene cyangwa se nango umena kanjye. Ubwo niko FARDC bibona kuri twirwaneho muri indani mu Minembwe. Ibi reka bibaho bya Minembwe n'ibisasu bya FARDC ikoresheje Sukhoi, ahubwo nze kuri ibingi nk'ibi bintu babishoboka koko na FARDC ko yihaye kwataka M23 babashingiye ibikorwa by'abunyamaswa. Brett manze nge na dusesengura iby'amashusho mbere yuko tumenya ngo n'amashusho avuga iki. Tukireba hanga tute twafungura amashusho hagaragara ibice bigizwe n'ibi bintu bitatu bikurikira. Igice gisa n'urubuga cyangwa se yenda aho kuragira hanga mubona imbere yanyu, ariko hakikijwe cyangwa se hakikije inyubako, ndavuga hangaha bugufi. Hanyuma igice cya ruguru biragaragaramo imihana cyangwa se atuwe n'abaturage baba civile. Igice cy'uburengerazuba hagaragaramo aho guhinga cyangwa se imirima yihingwamo, hakagaragara inzira zinyurwamo cyane buri munsi nk'uko tubyitegereza nge nawe. Si byose ibyo nawe ubona, yego, ariko nanone hagati y'agace gatuwe nk'abasivili hari inyubako zigera muri enye, n'urundi rugo ku rundi ruhande, epfo hakaba hari urundi rugo cyangwa se indi nyubako, hakaba hari imirima ihingwamo ndetse n'akagace twageranyije nk'igikuyu cyangwa se ikibara. Harimo kugaragara imodoka y'umweru n'abantu twamenye ibyo ari byo. Ngarika dufungure tumenye ngo ni bimeze gute. Batwegereje neza hari ibyo tugiye guhita tubona imbere yacu. Hari yenda ngeze kure. Twitegereje hanga tabona iyi modoka, tukabona akantu twamenya neza ariko bigaragara neza ko ari drone, kuko ifite icyo twakita nk'amaguru. Murabyibona ahangaha ndi gushyira kano kaganza. Tukabona n'umuntu ufite ikintu cy'umweru, tukabona n'abandi bantu bahagaze twamenye niba ari abasekari cyangwa se abasivile. Dukomeje kureba rero twitegereza neza tugasanga ko yayindi twabona ari drone n'imodoka ya ambulance. Hanyuma tukabona neza babantu bari abasirikari bamwe bafite imbunda bakenyereyeho. Tukabona ko cya kintu cy'umweru baragiteruye, bigaragara neza ko kimeze nka radar ifasha cyangwa se antenne ifasha drone guhaguruka. Abazi neza uburyo drone zihagurutswa nigeze kwibereka. Ubwo amasho tumaze kuyasobanukirwa, sibyo? Urikirije ngo yego, ngareka tumenye ibyo ari byo. Ingabo za FARDC zashyize ahagaragara video nshya yafashwe n'indege itagira umupilote igaragaza ingendo z'ingabo z'u Rwanda n'ingabo z'23 n'inshuti zazo twirwanayo Red Tabara M23 zitwara indege zitagira abapilote zinambara mu modoka y'imbangukira gutabara ambulance ziva mu bitaro za Minembwe. Wait, mu minsi ishize twumvishe amakuru aturuka muri FARDC avuga ko M23 kunze gukoresha ibikorwa bya gisivile nk'ubwugamo bw'ibisasu bya FARDC. M23 nayo twagiye twumva amatangazo yayo igaragaza neza ko FARDC ikora ibyaga by'intambara, irasa ku ngo z'abasivile, irasa ku bigo by'ubucuruzi by'abasivile, ndetse ejo bundi ahangaha mu minsi mike gusa ishize 6 M23 yashinje FARDC kurasa ku bitaro bya Minembwe. Gusa amakuru ngiye gutungurana nyuma y'abashyigikiye Wazalendo na FARDC bavuze ko ibitaro bya Minembwe igice cy'inyuma cyaragizwe icyo twakita nka commanding post, aho guhagurukiriza ibitero bya drone ndetse no gutegurira ibikorwa by'intambara operations room. Ikindi kandi ibyo bitaro igice kimwe bakigize aho kuvura inkomere zatwirwanayo M23 kuba bavura abasivile. Ariko ibyo ngibyo mwabweza ko ari ikinyoma cyo guharabika M23 kuko yita ku basivile kurusha ikindi kintu cyari cyo cyose. None ubu FARDC iragaragaza imbangukira gutabara yo kuri za bitaro bivuga ko FARDC yarasheho.
yaje mu gice cya Minembwe igaragara neza koko ifatanyije n'abasirikare cyangwa se itwawe n'abasirikari bafite drone na antenne ya drone, kandi izo drone ku rugamba ntabwo zazigiye gukuhira imyaka cyangwa se kwica udusimba cyangwa se ndazitwaye amaraso, ahubwo akenshi zagiye kuri ibikorwa by'ubutasi cyangwa se igitero, sibyo? Uravuze ngo yego. Hanyuma rero izi drone, mu gihe iyi drone ya FARDC mu gihe yafataga aya mashusho agaragaza M23 ikoresha ambulance ndetse n'izi drone, hagise bijya mitwe y'abantu bati none ubwo nk'iyi ambulance iraswe igisasu, M23 yavuga ko iyi ambulance itari igiye itajyanye mu rwayi kwa muganga, sibyagaragara neza ko FARDC iri kurasa ku bikorwa bya gisivile. Abandi bati none se FARDC yo burya buri munsi buri kanya ibigisata buri nyifa M23 kuryo bamenye ibyigiyemo byose n'igihe barashe babaye barashe mu buryo nka buriya. None amashusho FARDC yagaragaje ishaka kugahamya iki cyangwa se kwerekana iki muri rusange mu itekerezo y'abantu, ishaka kubabwira iki kuranda mpuzamahanga bashaka kuvuga iki? M23 yifashe ibikorwa bya gisivile mu ntambara. Ibi rero ubundi mateko mu y'intambara ntabwo zemewe. Buretse nkwibutse, waruzi impamvu abasirikare bambara teni, imyenda ya gisirikare? Uti no kugira bamenyane? Yego no kugira bamenyane. Ariko se kubera iki batavuga ngo reka twambare agashimwe k'umukara mu mutwe cyangwa se k'umutuku mu mutwe, twambare imyenda ya gisivile? Wigeze baza iyo mpamvu? Ahantu hamwe hambarwa imyenda ya gisivile ni iginyeshyamba cyangwa se imitwe itwara gisirikari yageze ku masivile ishaka kujirisha adversaire bo bahanganye ku bintu imbere ku rugamba. Ibyo bikorwa ubwabyo byitwa ibyaha by'intambara kuko bishaka kwicisha abasivile, bishobora kurangira abo bahanganye bahisemo kwica abantu bose icyarimwe babita ba adoyi. Ubwo rero ni impamvu ibikorwa nk'ibi ngibi byo kwifashisha ibikorwa bya gisivile ubundi bitemewe amategeko y'intambara. None amashusho ntabwo FARDC yabayeshyeye M23, amashusho nayo M23 nta cyo M23 yavugaho bivuge kara yayo cyangwa se ibihakanywe, gusa ndishobora kubihakana kagaragaza neza ko ari ugusebywa na FARDC kwateguye ku mpamvu runaka. Gusa abareba neza amaso yabo bakabona neza ko iriya location ari agace ko mu Minembwe. Ibyo ko mbivuyeho twigarukiye kuri ibi ngibi. Hari ikindi gitero gikomeye cyatunguranye cyane, nakubwiye ko bizangoye kumenya neza nyirizina icyabaye ngo ni igiki kugira ntaze ngo upfunyikire ikibiribiri maze ugasigara uvuga uti muhungu wa Kamanzi nawe asigaye dupfunyikira ikibiriri, nibikabe. Hari amagambo cyangwa se imvugo zakwirakwijwe kuri les réseaux sociaux, imbuga nkoranyambaga guhera amasaha y'isa 5 za kumanywa avuga ko muri Baraka hari ikibazo. Baraka iri mu nguni yepfo muri Kivu y'Amajyepfo uturuka Fizi. Buretse gato nsobanuriye neza inzira. Ngiye gusobanura mpereye iri Kamanyola. Kamanyola ni hafi y'umupaka n'igihugu cy'u Rwanda. Yego urazemeye. Bakamanyola ugere Rubarika, Barubarika ugere Ruvunji, Baruvunji ugere Sange, Basange ugere Kiliba, Bakiliba ugere Uvira. Urakoze. Hanyuma haguruka Uvira umaze kunywa amazi utambuke neza neza cyane wigengesereye ukomeze umanuke urageza mu gace kitwa Usedni. Kavemo komeza umanuke ugende neza witonze ukomeze ugende uragera neza mu duce twabereyemo imirwano minsi ishize, ndetse byagaragaraga neza cyane ko intambara itoroheye FARDC ikozwe n'23 ubwo bashaka kujya gufata Baraka. Hanyuma urava mu duce hafi y'ikiyaga cya Tanganyika winjira indani muri Baraka. Baraka ni umujyi wavuga ngo wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Uvira kuko Bukavu ntabwo tuyibaza. Nawo ni umujyi w'ingenzi. Impamvu mwishura kabiri niwo wari wajyanywemo ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa Kinshasa nyuma kuvanwa muri Uvira kuko Bukavu batayifite. Hanyuma rero unyuze mu yindi nzira, unyuze nko muri Minembwe ushaka kujya Baraka ni nayo bugufi. Va Minembwe ufate ishyamba rya Lukenia cyangwa se inzira ya Pwezel, inzira ya Musambia. Muri iyo shyamba rigeza kuri Rugezi wambuke winjire muri Fizi centre na gasantre gatari kanini cyane, uve muri iyo nzira ya Fizi umanuke umuhanda ukujyana neza cyane umuhanda ugana Baraka uri tukugeza muri Baraka. Aho ramfort inyura iturutse Baraka nayo iba yaturutse Kalemi cyangwa se Kindu maze ikaza Baraka, ikava Baraka iza mu Kafizi igera mu Minembwe Pwezel Alfarales. Buretse gato Baraka nawo ni umujyi usa nkaho uri ku cyambu cya Tanganyika. Rote cyane ko amazi yakoreshwa mu kuzana ramfort iturutse mu bindi bihugu Tanzania, Zambia ndetse n'u Burundi. Amakuru yemeza yuko rero hari ubwato bwinshi buza buzana ibikoresho bututse muri Rumonge, ndavuga ku gihugu cy'u Burundi, buzanye ramfort y'abasirikari ndetse n'ibikoresho bya gisirikari. Ku munsi wa tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu, amakuru yemeza yuko ubwato bubiri bwaje, bumwe bunini bw'ibara ry'umweru n'umukara n'ubundi bufite ibara rya camouflage busa nk'ubwa gisirikari.
bwaje bwerekeza neza cyane Baraka buvamwe ibikoresho byinshi n'abasoda. Baraka rero yabaye ihuriro cyangwa se aho twakita point de rendez-vous y'abasirikare batandukanye babitegura kujya kurwana kuri Minembwe. Minembwe irimo M23 twirwaneho. Wait, agace ka Minembwe kujya kadafatwa na M23 nakubwiye ibya Ramfall yaje muri Baraka irimwo abacancuro abamwe bo mu gihugu cya Ukraine bakugurutsa drone za Babayanga na zimwe bita Kate-6, haza ndetse n'abasirikari b'Abarundi n'abakomando bo mu mutwe wa Black Snakes bose banyuze Baraka. Subyibutse uzunguje umutwe uravuga ngo yego nibyo. Bivuze yuko uyu mujyi wari warabaye ihuriro ridasanzwe ry'abasirikare benshi. None byagenze gute? Reka tubaze n'abandi babyanditse. Amakuru atuka mu gace kaho avuga ko indege ya kamikaze yateye ikibuga cy'indege cya Baraka indani muri Baraka. Indege ya kamikaze drone niko byabanje kwandikwa, ariko urumva ibintu byinshi byanditswe. Ndaza kubwira icyabaye nyuma mu session nguzi cyangwa se mu byo twagiye gutoranya bifite amajwi menshi mu byavuzwe. Ikibuga cy'indege cya Baraka ubundi gikunze kuba indege za kajugujugu za gisirikari ndetse n'iza UN. Bivuga ko igitero rero cyagabwe kuri kino kibuga cy'indege yakoreshwe drone ya kamikaze. Aho ni hamwe. Hanyuma rero nkuko amakuru atuka mu gisirikare n'abahagarariye societe civile batuye mu gace ka Fizi babivuga, indege ya kamikaze yatewe n'ingabo z'u Rwanda. Bivuga ko yagabye kino gitero ku kibuga cy'indege cya Baraka mu gitondo cyo kuri wa mbere, mu gitondo cyo kuwa mbere taki hafi 27, kuko dore impamvu ejo kuwa mbere ataki 29. Ariko ababyitegereje neza muri Baraka bavuga ko hatangiye kugaragara uruntu kwa tariki 27 ngo ni ku munsi wo kuwa gatandatu ariho hatangiye kugaragara uruntu. Niyo mpamvu tariki 29 kuwa mbere ariho igitero cyumvikanye n'iturika rihambaye. Gusa benshi bibaza bati none ibindi tumaze iminsi tubona byo nibiki? Kuranyina namo kwa basirikari guhindura direction ni iki gihe birimo gutegurwa urabimenya. Nkuko aya makuru abivuga, iki gikoresho gituritsa cyari kuba cyararenze ako gace mbere y'ukugwa hafi y'ikorwa remezo by'ikibuga cy'indege, hagatangazwa neza ingano y'ibyangiritse cyangwa se abashobora kuba bahitanywe n'ivyo bikoresho by'aho ngaho muri ako gace cyangwa se n'iryo turika rya kamikaze. Nyuma y'ivyo amakuru yatanzwe n'ingabo zo muri ako gace bashinja bavuga yuko habaye impinduka ku birindiro by'ingabo za FARDC, banagaragaza ko imitwe y'inyeshyamba ikorera muri ako karere yababigize murare. Ayo makuru akavuga ko uruhande rwa Kalingi Minembwe ari ibikorwa bya drone byahagurutse byerekeza muri Baraka. Ahangana ku kibuga cy'indege cya Baraka bwa mbere n'igitero cyabereye bamwe ntibanabimenya, gusa ariko ntabwo zagarukiye aho ngaho, ahubwo amakuru anemeza ko ari ikindi cyaje kuba. Kajugujugu ebyiri zarashwe kuri Baraka ziturutse muri Minembwe. Usibye igikorwa cya mbere cyabanje kiriya drone kamikaze cyarashe ku kibuga cy'indege cya Baraka hafi y'ahapakurirwa ibikoresho bya gisirikari, amakuru anemeza yuko hari izindi kajugujugu ebyiri zaje ngo zituka muri Minembwe ziza muri Baraka. Ntumbaze ngo none ninde wazagurukije, ahubwo Minembwe ngo niyo zaturutse. Minembwe irimwo M23 twirwaneho, ariko ikanazengurukwa na FARDC na Wazalendo, Abarundi n'abacancuro. Hanyuma ibindi bati kuri wa kabiri tariki 30 Kamena 2026 mu mujyi wa Baraka mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo humvikanye ibisasu bikomeye. Gute? Amakuru aturuka ahantu ahurirana avuga ko indege ya gisirikari ya drone yagabye igitero ku nkambi y'abasirikari y'Abarundi iherereye mu gace ka Mushimbake mu mujyi wa Baraka. Abambere cyangwa se amakuru ya mbere atangajwe ni igitero cyarashwe ku kibuga cy'indege cya Baraka. We are together. Icya kabiri ni kajugujugu ebyiri za gisirikari zarashe muri Baraka. Nanga turi kumwe. Gatatu ni indege ya drone yarashe mu gace ka Mushikambake harimo Abarundi cyangwa se ari inkambi y'Abarundi. Ibi bikavuga yuko ari bo bari target y'iki gitero, ndetse ngo n'abakomeje kuzengereza cyane ibikorwa za M23 muri kiriya cyerekezo cya Minembwe, kuri ngo M23 ifite ubwo bushobozi koko ushaka kubasanga iyo barimwa ikabarasa. Rero hari ibintu ugomba gusobanukirwa neza. Nta gitero gishobora gukorwa nta mpamvu yacyo. Olingate kugira ngo cyangwa se ugere kumere haba hari impamvu y'igitero. Ni iki kiri muri Baraka gishobora gutuma M23 yagaba igitero? Reka tubisobanure neza. Muri Baraka twayise point de rendez-vous, agace k'ihuriro ry'abasirikari. Bivuze ngo nubwo bahuriramo ntago baba mu kigo kimwe, buri bose bafite position zabo cyangwa se ubuturo bwabo.
hariyo FDNB ingabo z'igihugu cy'u Burundi, hariyo FARDC umutwe wa Black Snakes na Hibbofers, hariyo kandi abasirikari ba Chanchuro Blackwater, hakabayo nk'itsinda rya Wazalendo. Ubwo nuvuga ngo ni imitwe ine ya gisirikari. Gusa Wazalendo bariyo ngo n'abazalendo bakuru kuko Wazalendo bo bari kuri taya imbere ku rugamba kurusha uko baba hirya muri Baraka. Hanyuma ariko anga muri Baraka hakaba ariho control room nini cyane igenzura zimwe muri za drone nka KT6. Amakuru dufite nuko zidahagurukira indani muri prison nkuko drone za kamikaze zo zihagurukira muri prison. KT6 zagurukira muri Baraka kuri cya kibuga cy'indege cyarashwe. Ngize impamvu yo gutuma M23 itegura igitero gikomeye cyane kuri Baraka, agace kari strategique cyane ku ntambara iri kubera kuri Minembwe kuruta uko wabitekereza. Nawe tubonye ko byashoboka uravuze ngo yego, none ikibazo M23 nyuma kurasa ibyo bisasu n'icyo cyerekezo cyose drone wabwa kamara agiye guhinda cyangwa FARDC n'abambari bayo baba ariho bagiye kwihorera. Uko biri kose nubwo nta makuru arambuye yatangajwe ku byangiritse, ariko kimwe cyonge nawe twemera nuko hari abapfuye, hari n'abakomeretse, hari n'ibyangiritse. Bizange cyangwa se uzemere naga igitero cyagabwa muri nkambi ya gisirikari, abura bakomereka abura bapfa, nubwo mwabitubwira ntabwo twabyemera. Nyuma hirya gatoya amakuru aturuka muri societe civile amenyesha ikinyamakuru cyitwa Kivu Morning Post ko ibisasu bibiri bikomeye byaturikiye ahantu hamwe imushimbake. Ibi byateje ubwoba bwinshi muri ako gace, nibura umusirikare umwe w'umurundi ahitanwa n'iki gisasu nkuko byemezwa ko ibisasu byakubise mushimbake byaje biri target ku basirikari ba FDNB. Niba barakubwiye ko igitero cyo muri Kivu Amajyepfo ari igitero gikomeye cyane kandi ari urugamba rutoroshye, nakwiriye kubihakana ahubwo ukwiriye kuzemera. Gusa menya ko u Rwanda rwo rwatanze umuburo mbere nubwo ko intambara yo muri Kongo igikomeje. Ndege ya pilote igaba igitero muri kara karere kandi bikitana abantu, ntago ari ibintu byatungurana cyane mu gihe urugamba rugikomeje. Amakuru yizewe avuga ko iyi ndege tajya umutwe bishobora ngo kuba yaturutse ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ibi bikaba birimo gutera impungenge abaturage ba civili bibaza kutagira ibikoresho bya leta byo kurinda imijyi mu nzego zigenzurwa na FARDC. Bateka ubundi FARDC nubwo ngo yabaye niveau militaire cyangwa se igisirikare gishyashya. What the hell? Bigenda gute kugira ngo M23 batunguze drone bas isange iyo drone isange nta buryo bwo kurinda ikirere bwa drone buri aho bafite abasirikare benshi kandi hari abasivili benshi bashobora kuzira ibyo bitero biturutse kuri radio SL wabo cyangwa so bahanganye ku mirongo y'imbere ku rugamba. FARDC yaguze drone itaguze uburinzi bw'ikirere, bikaba ikibazo gikomeye cyane. Nimaze kukubwira ngo u Rwanda rwari rwatanze impuruza basaba Abarundi kuva muri Kongo bakava muri iyi ntambara. Inkuru dukesha Kigali Today dore kivuga u Rwanda rwasabye Uburundi guhagarika uruhande rwabwo rutaziguye makimbirane arimo kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibuka ko Uburundi buri muri Kongo kubwo amasezerano y'ibihugu zombi icyo bita bilateral cooperation n'amahame cyangwa se n'amasezerano bayemeye ku ruhando mpuzamahanga ko utewe wahamagara inshuti yawe ntugafatanya gukubita adui uko byaba bimeze kose. Ni ryari zabitemewe gufatanya na leta ya Kongo ku rugamba cyangwa se reka tureke Kongo igihe icyo aricyo cyose ntiryari kitemewe gutabara icyo gihugu. Icyo gihugu kirwana na bene gihugu bwacyo. Urugero abene gihugu bari mu myigaragambyo bagaragaza ko batishimiye ubutegetsi bwa leta, igihe abene gihugu bahanganye n'inzego z'umutekano kuko zikwakorera ibikorwa by'ubwicanyi, icyo gihe nta gihugu cyo cyemerewe kujya gufasha leta kurwanya bene gihugu bwacyo kuko byari izaby'intambara. Ibyo ni byo u Rwanda ruvuga yuko ari byo Abarundi bakora bajya kurwana muri Kongo. Gusa Burundi na Kongo bizera ko intambara yo muri Kongo itari hagati ya Kongo n'abakongomani ahubwo hagati ya Kongo n'u Rwanda, ari nabyo Amerika yizera n'umuryango w'abibumbye ariko bizera. U Rwanda ruramagana ko Uburundi kuba muri Kongo bativuye muri Kongo mutaye. Ni itangazo ryatangiwe mu biganiro byabaye hagati y'ibihugu n'intumwa yihariye ishinzwe gukurikirana uko uburenganzira bwa muntu bwifashe mu Burundi. Hamwe n'ibingibi rero u Rwanda rwasabye Uburundi gushyira imbaraga mu kunoza uko iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu rimeze mu gihugu. Rwasabye kandi Uburundi gukora impinduka zifatika kandi zizewe mu gihugu, gukorana mu buryo bwubaka kuzerekeye isuzumanwa ngaruka gihe y'uburenganzira bwa muntu IPR hamwe n'inzego z'amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu
gukorana n'inzego zo mu karere zibishinzwe no kongera kugirana ibiganiro n'ibiro za komisiyo y'umuryango umwe w'abibumbye, komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu HCR, kugira ngo bakorane n'igihugu cy'u Burundi. Ngo mu Burundi ntabwo ibintu bimeze neza, ngo ngatunga agatoki ngo mutume ibintu bimera neza mu Burundi, kandi murebe neza ko mukorana n'abantu bashinzwe kugenzura uko ibintu bimeze, harimo abo mu karere ndetse na HCR. Rwashishikarije kandi Burundi gufata ingamba zifatika zo kubaka icyizere mu baturage, kwegura ubwisanzure n'uruhare rw'abaturage mu buzima bwa politike, kwagura ubwisanzure n'uruhare rw'abaturage mu buzima bwa politike, no kwemeza ko inzego z'igihugu zirengera uburenganzira n'icyubahiro by'abarundi bose nta vangura. Ibi rero bikaba bigaragaza neza ko u Rwanda rubona ko Burundi bukwiye no kureka gukomeza gutera ingabo mu bitugu Repubulika ya Congo, aho Congo bayishinja kuba ikomeje gukora ibikorwa za kinyamaswa ku baturage bayo, ibikorwa by'ubwicanyi bikorerwa abaturage b'abasivili ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ukurikije ibi byose Uburundi bushinjwa n'u Rwanda, Abarundi abe na kimwe bemera, bavuga ko ngo Perezida Ndayishimiye ku giti cye yavuze ko iyo bataza kuba muri Congo u Rwanda ruba rwaragize ku ntego rwashakaga kugeraho. Ngo burya ngo M23 mu Rwanda ngo riyo Abarundi bataba muri Congo biba byarabaye ikibazo. Ikindi rero ngo niyo mpamvu u Rwanda ruvuga ngo ingabo z'u Burundi zive muri Congo, byavuzwe na Evariste Ndayishimiye ku giti cye. Kugeza magingo aya hari ibintu bine ugomba gutegereza. Icya mbere, M23 irarwana ivuga ko kurwana uburenganzira bwa civil. Congo n'Abarundi barwana bavuga ko kurwana uburenganzira bwa civil ngo rukana abanyarwanda bagiye gutera kino gihugu. Amerika iravuga ko u Rwanda rugomba kuvana ingabo zabwo muri Congo. Umuryango w'abibumbye uravuga ko M23 igomba kwerura ikaba mu bice byose yigaruriye agaruka ubutegetsi bwa leta, kandi u Rwanda ukareka inkunga ahereza M23 mu byitwa 2-7-3. Ariko Congo nayo igasabwa guca intege umutwe wa FDLR. Ibyo u Rwanda ruvuga ko Congo itakozwa itigeze kinabikora. Hakibazwa ngo none ubundi u Rwanda bwo rwashyira mu bikorwa rwonyine aby'amasezerano. Witegereje ibiri kuba imbere ahangaha biratangaje. Amakuru tutavuze nona twabwiye ko turakubwira mu kanya gashize, ariko kujya bigende neza reka nze kwigutegura mu buryo bunonose. Igitero byo muri Masisi bite n'aya makuru mise nakira nona y'agace kamaze kwigarurirwa nabanguhaye ibice bituzuye. Gusa menya ko imirwano yegereye neza Rubaya, Fabrice Wazalendo basa n'abari Amavubi. Gusa M23 iti nimushake mwisiga insenda Kamurari ndetse yenda n'ibinyama yavuga bya bisenda binini, nimushake kandi yenda mwisige na Cayenne. Uko murabigenza kose IRC Armée du Sénégal du Congo, we are ready and steady. Twiteguye kandi twiteguye namwe. Nanjye nti burya hari ikibazo kigeze kuvuka kuri Ngarama na Saruhara, ariko buryo cyakemutse umwe agaragara ari intwari undi agaragara ari ikigwari. Nahangaha niko bimeze, aburana ari babiri umwe bayigiza nkana, umwe aratsinda undi agatsindwa. Iminsi y'imbe twakiye byinshi siko bibona, urikirije ngo nanjye niko mbibona. Gareka twongeye duhere mu masaha imbere, ubwe neza, amahoro niyo nkwifurije, imigisha ndetse n'amafaranga.